Sengisho benzi mishi, sengisho boni ingeni, sengisho boni ingeni, sengisho boni ingeni, sengisho boni ingeni. Yasho sibonekele ukila so. Yasho ukila sombi ndoda makhekhe netiye. I'm back backpack ezolisa. I'm carrying backpacks. Yabafethu hey I magafili except Hola, Mipa. Yeah, Shuba Fetch. This is your boy, Sons of the Creator, aka the Black Mafia, Shagos Russia. King, J, like high and J, I'm Patigaga. K, Fede, I'm Patigaga. Marabeng Patigaga. I told her that. Madam Patigaga, because like last week, if I'm not mistaken, last week Sunday, bengibhukhiwe nga-5,000 ukuthi ngiyodlala kuma-Sunday session lapha uthami lapha kaSekere but ayithola hayi noma ngithi Sekere ngithi Sekere boss ayithola uthi ngizodlala lapha kaSekere kashuwa lapha ngezobabona ayithola hayi cabanga last week Sunday njengoba namhlanje kuyi-Tuesday awuthami ngananesenti yo ngibhalele nje i-Blue ithi namhlanje ngithi ngicela usizo ngiyazi malami yishiphi ngiyazi ngabakhomba bonke abosinemane ngakhomba wonke nama tops nje ngicela usizo kaBlue ithi manje khishwe le mali khona man nami because like I understand ukuthi like njoba kuyi-Tuesday kanje phela nasendlini phela bayibhenga mehlabuko ngisihamba nokuya endlini ndoda ngidlile 5,000 ebooking ukuthi ngiboleke 200 kuma holiday ngathi uzoyithola mangibuye kulanda le collection ebooking le shoot yabona kahle kahle manje sengibhekana 5.2 kumele ngiyo-explain endlini ukuthi kahle kahle lokhu uyenzeni manje Bhuti since before alahlekelwa umsebenzi bhuti before alahlekelwa into imali bekasebenza ezini shoot manje khona nami bese ngibambela khona ngichubeka ngale bhalana shoot manje mina bengisebenza escort khona nami hayi kwanyama idlalo akuhliza ingulube bamba idikazi ngapha 1 bamba idikazi ngapha 2 kuye ngaleza ama sausage pigs 3 shoot eguga 2 ngapha shoot kahle kahle sezonke bengiguga 4 ayithola engispana khona nami bengispana lapha khona nami ayithola manje abisi uyacala kuphi hayi ngisespanini phela ngingagcina ngipostele le video nyana le e1 snippet lesiya ayithola sisho ukuthini konje le snippet saliphi number se imoto etshontsha imali khona nami ayithola post snippet semoto etshontsha imali ishikuwa le stop manje imali yebo seyireleasiwe ingoma yemoto etshontsha imali hayi nayi ku release imoto etshontsha imali ayithola yeso idropa nje nge-22 April ayithola yeah bese ipromote khona nami ayithola so umpromoter snippet kale snippet isesongifaka entweni awungithole phone call ndoda ngisespanini ithi time bathi ndoda woza la espanini bathini bathi abantu sakubhuka nanana obviously bathi nambhuka kanje ingqondo ihle ithini ayisiphumile enhluphekweni ba 925 ngiyayeke ndoda karizana semdima abantu bangibhuka ngaya kubaba ngayoresign ayithola resign ngamtshela umama lokuthi hayi my sister angeke ngisebenze indaba engulube mina ngicela uresign wathi nini ngamtshela ngibhukhiwe yenze njalo ayithola le ndaba hayi fele sayakashuka kahle zawo za perform yila indaba iqale khona engayizwisisa I understand because the next thing ngiphethe 2.5 the next thing ngithi ngihamba nomara lapha sengiphethe 150 noma uhlala nge6 pack manje ngi6 pack kashuka shuthi sashota nga 30 rand manje yena bemphenduka ihlala ngikhipha amabhutsi khipha wadoda bathi hayi mali bola next mali bola emanje ebhlungu nemali phela ngiphethe cash kube sekhadini mhlambe ngizoshaya ngiswayiphila akhohle limit cash should phela 1.2 Hennis that bengikhipha cash mara ngikhumbula
obvious mangifika endlini ibheli umama lingimele ukuthi hayi Khotmani lavela la ngama 1.5 ngama 5000 yana at least okay usegroove noma ngavela nge 5000 3 point something yana elota uphethe 150 la 150 kusamile ngiyidle nalomntwana engiyomvalela ayithola Khotmani la maye ay bengicela iBlue Wheat bafethu like noma kanje ngikumbizela ikimoja or nje ibize nesankha nje SAB man SAB nayo mele ifike kule nto le bafethu Ngibale yonke ne-SPCA ne-SPCA ngicela ifike Khotmani nami like nje angisekho right emoyeni nje mangibona nezinja nje mina ngidineka uma ngayihliza ngiyibulala akusekho right impilo and abasekho safe nasendlini because ngihlezi ngiku-trigger mode ku-explosion mode bacala bathi hayi salela umntwana ephelela ama-pampers sengiready ukubhoma uyithi wesiphathi 5000 iphelile umsebenzi uphelele ngiyabuyela ngencenga bathi hayi mina phela ngiphume sengu-Batista laphayana sabe sicela ama-autograph yini autograph of yini lento leyo signature le bathi mina bengishaya lezo shumeka kahlahle Khotmani nami le 5000 ngidake ngisasesemsebenzini bengakophuzi mabe sengidakiwe ngoba ayikho into engikhumbulayo ngaphandle kwale message ingene ithi khicing 5000 yo Khotmani Manje nikhathi lakho lidingini yokha nota izamile ngutshoti wamapoto beyosahlafaka ingidi yo uthi hayi mangifika endaweni lepoto ngifaka ingidi ngibambisa umama isikhiya but somehow I managed ndoda ugqekeza lengidi yeah Ujanke manje ufuna into vele subscribe please there guys, we're doing this for you guys. Ngono vele ngihle ngishayela ipalo Khotmani nami ngicela noma ngabe nje azini abona nje ngicine ngazinikele ematweni ensangweni hayi ukuthi izinikele ngoba ngithanda isimo Khotmani nami azo ezinye izinto sihamba sibhekana nezimo sishaya amapenalty endlini angali bathi indoda imali namhlanje sasiphinde idlule emakazibuze mangawaphezukweni sicela ukubuza iquestion yokugcina futhi njengoba benisayenza lento yende yabo hater naphelelaphi ngizwa vele abantu etrateni since bangibuza ngani mara thulekile njalo zikhipani shoot maye kwenzakalani kule ntanga wenzala ukuthi maye awuthama obvious uDezo arrival shout out to the biggest dogs in the world bafethu Denzo yayithola wathola ukuthi maye awuthama iya change location ayithola and remember se change location obvious ake sakhona ukushanyiwa understand because the stand lesifuna umlekelile yabo lamagama ha bengithi mina athi ntanga uthi bathini athi bona athi kuphi khona suka kuma superstar yayithola le ndaba so angeke sakhona ukuyisho yonke lento le hence ngitshela ukuthi like kase short way one ayithola and my I'm sure any reason nje le ukuthi 5000 ngidle sosifokhona mhlawumbe kube bekakhona uDiza bazothatha imali spare 2.5 for le content later ayithola ayidla yonke bafethu nawuzwa ke bafethu nani ke bafethu ngaweli yabona kumele nithathe ama advice lakithi actually you should learn from us ngithola because I'd like to say one before sivala le ndaba yeah because like into enginotisile bafethu angala mina ngi-influencer nginodwa so niyasho ukuthi indoda engana namhlanje kusasiphinde ivuke kodwa zibuze wena uma ungaphezulu kwendlu wena ungakuvuki wena cabanga soyaphuma emjipa lapha kune-MTN building la ngiyajump usanza boom usazovuka so bafethu let's be careful ukuthi like siwa kumapha ama-height sikumapha ama-height ngavele utshela omunye umuntu ukuthi wafana wawa namhlanje kusasa uphinde uvuke yebaba usaloku ufe fit ayithola so like ngakubheki nokuwa bafethu into engayisho bafethu ke mina lapho ngisicelela ke boma 500 subscribers ke 500 only 500 aboma 10000 views yes views lapho nenza umsebenzi please guys sangicela ukhila sompi indoda amakheke netiye back ngesbackpack ezolisa I'm carrying backpacks siyayivala bafethu don't forget to subscribe share comment and repost yebo baba yenza into zakhona lapho thank you Angisho benzi mishi, singisho boni ngeni
Ngisiyobona ingeni, ngisiyobona